Tampaki district sing the oil pump sing thong hang na khita bana sauna khudong sa ba mayo na khri black market ta petrol liter lupa sama go humdra phu yaw na yo na khri Manipur Petroleum Dealers Fraternity MPTF na tha sigi tarukta koirengai road ta leiba MS Ibudo pakhangba filling station sel gi demand ga mari leinana grenade ama thamjilambe gi mayok ta Tampaki district pumba da hang liba oil pump sing thong londuna protest da khri Lanai miyoi singna black the petrol liter de lupa chama go humdra da yonari MPDF na ngasi sangshin kiba khongjang adu hairibu oil pump masida sakhang daba miyoi singna CM da yom duna grenade ama thamlamani aduga C adu da shell gi demand to bagi warol iduna thamlamaga loinana warol adu da makoi gi shell gi demand tu pidravadi tungda tholakpa apapata daitana sana pujaga da bani haina tharami asiguma thawong asibu NPDF na hakchina lawbaga loinana public safety amasum oil pump sing staff singda aki ekang poholamba asibu yaningda ba phongdoktuna ngarangi khongjang asi sangshin gibani amaramda dealer singna phongdorakpagi matungina majakhangdaba singna dealer singda toina threat tawba staff singbu kidnapping tawba amasum illegal demand sing lepna satharakli amadi masiguma thawong asida dealer singna safety oina operate tawbada awaba kya mayunari yamna ngaklibadi oil pump sing ayamba thonglon khrabasu oil pump gi nagyeta lebe dukan singda phongna black ta petrol sing yon ma thingnari black to yualipa petrol gi mamal asi pam da piriba liter da lupa chama sigi mathakta chama go humdra phawbu yonari asiguma aini yada bamona petroleum yualiba si mari leinaba authority sing na yengsindana adumak lairi haina phongdok narakli NPDF ki maikei de gi phongdorak gi matungina petroleum retail sing asi essential service ta yamna maru oiba polama mani masida sunatan state asida bet ki revenue su lupa crore revenue oina kari bani aduga product sing asina miyoi kya ma thabak piduna sauna mateng pangduna lakli asigumba ain kaina paisa gi demand tawduna oil pump sing bom thamjinba ma staff sing mu khian khangan ma tawba si laptop taragadi NPDF na akan ba khongjang kya sangchinduna matam sangna oil pump sing thong lon begi khongjang sing sangsilakpa yabi go ithokpa lei haina phungdorakli Bangladesh ki prime minister oirakpa yai haina thajanari ba BNP gi lusingba begam kharidar ziya gi phibam luna lairi mathang sai english singani ga kun ga taruk ki february thara Bangladesh ta pangthok ka doriba mikhalasi sauna mai paktuna leba adu gi prime minister oirakpa yai haina thajanari ba Bangladesh Nationalist Party BNP gi lusingba former prime minister begam kharidar ziya gi haksang gi phibam yamna luna lairi ma ki kidney ani function tawkhidri oxygen yamna low oirakpana ventilator support ka loinana doctor singna akan ma treatment cha thari hari Chief of Medical Board Cardiologist Sahabuddin Taluka na thuki statement amana haikibada masagi sai marfu suraba former prime minister si oxygen level nem thakiba aduga carbon dioxide ki level na wangkhalakpana sor hon ngamlakta life support pi bu oina ventilator seasonary haukiba November kun go humdoi digi hauna Dhaka da leiba Ever Care Hospital la yenglakibani mamangda ma high flow national kanula amasum VIP support ka loinana treatment sa tharam labasu kari mata phibam phagalaktabadigi ma ki lungs amasum atai vital organs sing adu respi na ba elective ventilator support ka loinana thamli Bangladesh ki tam ahumlak prime minister oiram laba begam kharidar ziya gi haksang gi phibam asi local amasum foreign specialist ki team amana pungkun gi mari subna monita tawri ma ki kidney anima function tawba lepkhre maram aduna sang naina dialysis athari marak sida medical board ki maikei digi begam kharida ziya gi health condition ki matangda aran ba pawke sadokli badu leptuna ma ki privacy amasum dignity bu ikai kumnana ba appeal tawkhre medical team gi maikei digi khwai digi wangba thakta ma pu care tawduna miyeng sangduna masum thamoi singna honari Bangladesh ki general election mamangda begam kharida ziya gi haksang sokshilakhiba sina Bangladesh Nationalist Party sauna ninghanna ba ma phawre Begam Kharida si haukiba sayolda medical board ki ayawa yauna London layengba satnaba thorang toramani adubu Qatarna offer torakhiba air ambulance adu matam thengtakhibana maram oiraga makhatana Dhaka gi Ever Care Hospital layengsa tharakhibani Western Rakhine State ki Mark U Hospital military junta gi air strike ta khatkiba singadu rebel ngaktani misam nate junta Haukiba yum sakesa numita Myanmar ki rebel group ama oiriba Arakan army na control toriba
Western Rakhine Mark Yuda Ladiba General Hospital Military Juntana bombing Sathaduna Mio Kuntra Hakiba the Misanati, Mahoy Singadu theories Amasumako support ni Haina, military Juntagi Maketi Fondokre, military Juntagi Maketi Makatana Fondokibada, Haidiba Hospital Adu Arakan Army Amasum PDF ki terrorist na makoy base area oina sisinabadagi air strike satakibane hadi aduba Arakan Army gi Maikai digi military junta gi wapam adu yamna kan yaning daba phongtokre military junta gi air strike aduda hospital adu leiba miyoi kunthagom ri shiki duga humdra ga tarukna aso apanaki asibaksang asok pasing adu misam ngaktani hari amaromdana United Nation gi Maikai digi military junta na hospital air strike sathaduna misimina kya nanghan kibado war crime amani thagdo hospital gi operating room kaya infrastructure kaya ama ata thokibadana tana health worker amasum patient kya sikhi thagdo gi matang mapung phabe investigation se thagadabani haina phongdokhiba leirabani World Health Organization gi chief Tedros Adhanom gi Maikai digi su military junta gi thong adu yamna kan yaning da phongdokhibani atopa pawmana resistant forcing na YFU da leiba regime officing mai thakri hari Harib Thagdosi Kare National Union KNU Amasumaki allied Wediba PDF People's Defense Force Kapuna Forest Department ki building Amasum staff housing Tanin Thari region Yebu town the Libida Irai Nimita Mai Thaduna Ama at Thon Kreba Pau Musumakatana Pali Zaljibal Mission ki Pansing Suzal Gown ID that linked out Drabadi Taduloi Manipur yawn state amasi union territory singna thapak ningtina lusindabigi wakat lising taraga tretka kuntraga taruk ministry de pikhalaki India pumbigoina pekhaliba Jal Jeevan Mission JJM asida haujik laribi state amasum union territory singdagi park sana scheme asiu ningtina pekhatabegi complaint lakpa maramna Ministry of Jal Shakti sigi phansing state singna nauna launch tawkhiba Suzal Gown ID digital module the link to Drabadi Makatana Pantadok Heri. Agency ki Paunhai Makatara Duna Leva Siguina Kudong Sadaba complaint listing Taragatreka Kuntragataruk Ministry of Jal Sakti Tangalakre. High repa complaints in a Simaruina Tabak Nintina Paikataba financial irregularity Yamna Leba Kungang sing the ising pipes in Nintina Samdavamadi Kungangamadi Arapa Singilam Sinda Yum the Tuti Konjil Haptaba Sing Asina Hedi. Ministry ki anawba directive as state singna Jal Jeevan Mission scheme pekhatpa matamda scheme asigi completion certificate maru oina khungang amadi singi manu hanjina leiba singi lamdam singda ningthina isingi pipe samle amadi yumthong khudingi toti konjil haple haibagi sapsaba praman galoinana Suzal Gown digital ID that link tawduna report pi kadabani hari Ministry asina lokhat liba khongthang asi India pumba paikhat liba JJM asida Manipur yawn state khudimakta paktaknana corruption amadi irregularity singa loinana implement tawba maram scheme asi fail oibagum lairi Ministry asina Suzal Gown IDC sisinaduna scheme asibu asuma mong mai pakna purana buhotnariba digital module asi centralized digital registry oina leiba maramna module asina khungangi water supply scheme sing geotech pipeline sing storage tank sing public infrastructure sing amadi water quality data sing capture tawduna thambe ministry gi paw matung ina Suzal Gown ID digital module asi Suzalam Bharat F na design tawani app asina JJM scheme gi makhara karamba water supply sing gi makhara yumthong kudimakti ising piri haibadu ningthina map tawdun thamle aduga module asigi makhara maruoina khungangi mafam sing afaba ising supply tawnabegi scheme asi digitally monitor tawduna unify oiba national asset registry oina thamlagani masina JJM scheme asida corruption tawba mari scheme asibu lana paikhatliba sing laina khangdokpu ngamlagani Ministry ki report matung ina JJM scheme na senja thumja tawba madi lana paikhatliba departmental officer satruka kunga matoi contractor samapan go humfuga mapan amasung third party inspection agency sa magyangkai humdoi gi mathakti action launaba thabak sing paikhatkri hairiba sing asigi manuna Manipur state ki siyori panba yai JJM scheme si English nganiga taraga mapana prime minister na launch tawduna India pumbi gi oina English nganiga kunga mari phawada yumthong khuding ni ising phanganaba panamna paikhatkibani adubo scheme si English nganiga kunga mari da loikhrabasu union budget na scheme si English nganiga kunga ni pan phobo makha sathagani haina lakthokibadigi scheme si nauna amu hingat hankibani haidi
ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯉꯝꯈꯩ ꯈꯥꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯁꯝꯕꯜ ꯈꯥꯕꯗ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯂꯥꯏꯁꯤꯌꯣ ꯏꯟꯗꯣ ꯃꯦꯟꯃꯥꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯈꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯗ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯍꯟꯒꯨꯝꯁꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯂꯒ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯍꯟꯕꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯨꯡꯌꯔ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ MLA ꯂꯥꯏꯁꯤꯌꯣ ꯀꯩꯁꯤꯡꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯐꯨꯡꯌꯔ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯈꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯁꯨꯡ ꯚꯤꯂꯦꯖꯀꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯏꯁꯤꯌꯣꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯝꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯅꯤꯡꯉꯝꯗꯕ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯥꯔꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯀꯥꯕꯣ ꯚꯦꯂꯤꯕꯨ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯂꯝꯕꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯤꯡꯉꯝꯗꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯆꯨꯝꯗꯦꯈꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ MLA ꯂꯥꯏꯁꯤꯌꯣꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯋꯥꯔꯛꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯦꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯆꯤꯡꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯀꯛꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯨꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯡꯖꯒꯗꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕꯁꯨ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯤꯀꯥꯗꯥꯔꯁꯤꯡꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯗꯕꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯊꯥ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯅꯔꯤ ꯏꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯧꯈꯠꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N. Beren ꯌꯥꯎꯅ BJPꯒꯤ MLA ꯀꯨꯟ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯌꯥꯎꯔꯨꯅꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯐꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ BJPꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯈꯟꯅꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ BJPꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯁꯨ ꯎꯅꯍꯟꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯩꯔꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ December 13 ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ BJP ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯅꯅꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N. Beren ꯌꯥꯎꯅ MLA ꯀꯨꯟ ꯍꯦꯟꯕꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯉꯩ ꯆꯩꯔꯛꯇ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ BJPꯒꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯃꯤꯐꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯅꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯟꯅꯅꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ BJP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯇꯛꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯝꯗꯥꯏꯗ BJP MLAꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯝꯈꯤꯕꯗ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯐꯕ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯂꯤꯈꯨꯟ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ BJP MLAꯁꯤꯡ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯀꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯗꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯝꯗꯥꯏꯗ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ MLA ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯝꯈꯤꯕꯗ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯀꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯌꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯍꯟꯖꯤꯟꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ MLA ꯎꯁꯝ ꯗꯦꯕꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ December ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯆꯌꯣꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ January ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯌꯣꯜꯗ ꯁꯦꯝꯂꯕ ꯌꯥꯏ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ MLA ꯈꯣꯡꯁꯨꯝ ꯖꯣꯏꯀꯤꯁꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯀꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯉꯁꯤ ꯗꯤꯜꯂꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N. Beren ꯑꯁꯕꯨꯗꯤꯟ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯀꯦꯕꯤ ꯊꯣꯉꯥꯝ ꯕꯤꯁꯣꯔꯖꯤꯠ ꯄꯥꯎꯅꯝ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ KHS ꯏꯕꯣꯝꯆꯥ ꯊꯣꯛꯁꯣꯝ ꯁꯩꯗ꯭ꯔꯕꯇꯥ K. Robindro ꯇꯣꯡꯕ꯭ꯔꯝ ꯔꯣꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯈꯨꯃꯣꯛꯁꯨꯝ ꯖꯣꯏꯀꯤꯁꯟ ꯎꯁꯝ ꯗꯦꯕꯦꯟ Y. ꯈꯦꯝꯆꯥꯅꯆꯤꯡꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯊꯨꯕꯗ Aadhaar ꯀꯣꯄꯤꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒꯅꯤ UIDAIꯅ QR based verification ꯆꯠꯅꯍꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ
Unique Identification Authority of India UIDAI na Aadhaar photocopy sing sizinaba ban taunaba thorang lokakri. Aadhaar photocopy sing sizinabagi mahutta secure oiba digital verification QR code ki kuthangda amasung Aadhaar apps oina sizinaragan hari. UIDAI gi thorang asi paperless system da Aadhaar verification safety oina satnahan yanabagi damaktan hari. Agency ki pau matung ina India ki citizen sing lisang sin Aadhaar ki photocopy sing asi standard routine oina mapam kudimak ta sizinari. Hotel sing telecom store event organizer ticketing amadi maru oiba thabak thoram kudimak ta Aadhaar photocopy sing sizinaduna lakhibane dubu UIDAI gi anoba khongthang asi hauji citizen kudimak na paida ba yadraba Aadhaar number sing asi kadai phawba safety oi habadu kupna khanaraba matungda citizen kudimak ki Aadhaar number asi safety oina madi sensitive oiba mong masa gi Aadhaar number asi atopa miyoina lana sizinadana ba gidama lokhat pa khongthang mani hari Anaba khongthang asi gi matung ina masa gi Aadhaar du nauna verify tauna ba gidama UIDAI da register tawgada bani UIDAI register tawbi khudong sabasing asi anoba khongthang asiga iroinana hotel sing telecom company sing event organizer sing amadi Aadhaar darkar oide haba thabak thoram sing gi mafamda register tawhanduna verify tawnabagi khudong saba lehengadabani hiramasigi matangda UIDAI gi CEO na hairiba rules asi officially approved tawkhre miyamna soidana mek official oina notify tawragani hari